Pak Tecu. Dipegah Pak Timpang yang mana? Hai, hok kabar Tecu. Hok kabar? Yang mana udah bang? Hok kabar Tecu. Pegah. Hai. Pegah. Yang mana udah bang? Pancara anak depu, ha? Pancara anak depu. Kalau roja newo, nak depu kah? Berarti jika dia. Bek pura-pura anak depu kam. Bek pangai ro. Cekah ba kan? Pak kasom. Yang betul bang, anak aku bang. Ki pancara ka pegah anak abah, sedangkan ji saja engkah tapi. Ka pegah puha. Hentikan kekerasan ini. Apa pula ni Pak Lik?